Okay, díomh carja agus fáilte ras chuig an rang Garmáise ar líne. So tá muid ag play an obair an déirdín inniu, béis bhí denmh sin idir detréis an ní agus de chuna de. Seo ar an trochalád a mí abran. Now, caithfí sibh é a thuirt faoi ar gohfuil an ceacht seo mar cuid an Measu Leanu nach atá arsúla goibh, so ní bé an méid sin carhfuim ar an bhí sean seo ó thaobh na ceistena de, ach bé mé fósaí tuairt roiint cuidú díobh ó thaobh an léamhtuiscinte ionas gur féidir libh na ceistena a raigart níos duine. So maras go ná atá an nasc don fuirm an sin, tá an nasc don leathnach an sin agus féidir linn dulaisteach chuig an déirdín tríd an bhealach seo, agus tá an text an seo. So tá muid ag léamh eile anfang is sfér, caithfí tú na trí áil seo a léamh, agus an sin caithfí tú an bhuiream seo a líon is seach. Now, má tagann sé sin suas, tá sé mar sin tuisc go bhfuil an fuirm dúnta ionas nach bhfuil aine nuair fecinn siad an féilear ag dul láithreach is seach chun na ceistena sin a raigart. Agus in ní é seo bé méid buint an text seo go dtí go bhfuil muid réide ar an déirdín. So ní bé sé le feiceáil bé na tróracha, but ní bé aon rud le feiceáil ionas nach bhfuil aine ag dul isteach agus ag déanamh é ribhre. Breinos is féidir an é a léamhan is le céile agus bé mé an cuidú libh có maith agus is féidir. So alle anfang is schwer. So an focail anfang, sin an focail eile do beginnen. Anfangen sin tús a chur leis is bríthir ilscar é, agus an sin beginnen sin tús a chur leis. So alle anfang sin an animalclas is schwer. So tá gach tús jacker. So tá sin fear. So tá muid chun léamh faoi mo dhuine an seo agus an sin an tús a bhí ar chur leis an saoil. So ich war 8 Jahre alt, als ich in Wien in die Schule kam. Ich mé 8 bliana d'aois nuair a tháinig mé cumann san aimsir caite chuig an scoil I Wien, so sin in Österreich, Wien in Österreich, Vienna. Ich war in der 3. Klasse der Volksschule. Now an Volksschule an sin an pobblescoil. So an pobblescoil. So bhí me sa tríú rang sa pobblescoil. So Dirk Sula Archors, rang a 3 sin rang a 3. Jedag konnte ich kaum Deutsch. Now jedag, sin forrier. Jedag konnte ich kaum Deutsch. Kaum is biognach. So forrier ní rá mé ábalta, sin an aimscaite können. Ní rá mé ábalta mór an Germánis. Now tá an sprechen in asna, but tisig an cadatá rá. Mar is féidir leat díreach kunnen úsáid gan an focail can an bríthir sprechen, má tá tú I caint faoi teanga cos tuigeann gach duine catá agat. Es war für meine Mutter ein unerträglicher Gedenke. So an sin, bhí sé do bháim. Unerträglich, sin an adiacht, do ollingta. Do ollingta. Unbearable. Do ollingta. Ní raibh sin an chur suas leis an smaoinemh. An gedenke sin an smaoinemh. Bhí sé do bháim do ollingta mar smaoinemh. Dass man mich vielleicht nicht in dieser Klasse akzeptieren würde. So nach merk dinne Beiger vielleicht a rishis an focal cainig jack sus. Beiger nach merk gach dinne in dieser Klasse sa rang seo akzeptieren würde. So sin in our rear an moknielker, but ní glachfer lom is an rudatá si rá. Ní glachfer hí sé is Swainmh do ollingta é nach glachter lom sa rang. Wegen meiner schwachen Deutschkenntnisse. So an focail schwachen an sin. Tá sé sin simúl mar focail. Sin an chuirsí is faoin Deutschkenntnisse sin aspe. So wegen sin tusk. Wegen tusk on account of, Meiner schwachen Deutschkenntnisse. Ma aspe Germanisch, nu skillende Germanisch, nu tahi leis an changa Germanische. Sie war entschlossen, mir Deutsch zu bringen. Beizubringen, Maleschka. So an sin entschlossen an or sin díirithe. Bhí sí díirithe. Now beibringen.
sin tógáil le. Ní mitbringen, but beibringen. So sin an brí her múna. So bhí si dírithe chun an Germánis á bhúna dom. An sin alta dó. Nicht sehr lange nach unserer Ankunft gingen wir in eine Buchhandlung. So nicht sehr lange, nie gefada, nach unserer Ankunft. So an Ankunft sin an Creek Fort. Táid kind for but like ní Creek Fort. So sin an amgur hánigimer. An amgur hrickimer an Creek Fort. So ní roada no ní gefada in ní an amgur hánigimer gingen sin am scotcha gehen geht ging gegangen hu immer in einer Buchhandlung Schuppe Lauer so Isens nu an leid. Sie fragte nach einer englisch-deutschen Grammatik. Kirshi Kesht fragen, Kirshi Kesht nach einer Eglurig nu idro eine Lauer, well Thomas kind foi Lauer. So Lauer Grammatik Berle Germanische. Nahm das Buch, so sin nehmen Sam Shakacha, so hoch sie an Lauer, führte mich sofort nach Hause zurück. So sin führen, so sin sturu, so sturig sie mich, cause ta an sie führte, leis an deire sin mich, so ta an mam ag denna van storiacht níl mochine, so sin kuskul an mich an sin an unad ish, an accusativ. So sturig sie sofort, leirach, sofort, nach Hause zurück, a rasch, quig an chak. Und begann mit dem Unterricht, agus hussig sie leis an Kjacht, an Rang Unterricht. So Deutsch Unterricht ist Rang Germanische. Wie soll ich diesen Unterricht glaubwürdig beschreiben? Kein Krieg, gur féidir lum, cur si sucredithe a dhéine an Rang seo. So, hí an rang seo duchreite, mar tá glaubwürdig sin sucredite, believable, sucredite. Wie könnte ich es vergessen? Kein Krieg gemerkt mei abelte, so soll sin bekor, können sin abel. Kein Krieg gur féidir bheith abelte, gemerkt mei abelte. Dermot a dhéine vergessen. So nicht das kan kursi is dhéine foi. Wir saßen am großen Tisch. So sin setzen, so hiemer ag board more. Sie saß neben mir. He, she, neben mir in Ecke lum. So sin kushkushin mir, it's an dativ ish, because in Ecke le me, so und sin neben mir. Aber hielt das Lehrbuch so, ach, rug sie an lauer range, an lauer skolle, Lehrbuch, lauer usagen an lehrer. So, rug sie an lauer range marsha, das es nicht hineinsehen könnte. Honest nach rau me an aun fekente stock So tá sé gragur hí sin acleis ach cur si an lauer balach aháin nach raibh sé an aun brathnú stock Agus katarachiki. Du brauchst das Buch doch nicht, sagte sie. Brauchen sin ag tastal. Níl an lauer ag tastal wet, sa sie. Du verstehst sowieso kein Deutsch. Níl ein tischkend Germanische a gut ein nos. Sowieso ein nos. Du verstehst kein Deutsch. Ein nos, niet tegen tu ein Germanisch. So tá sé gra, kein Frage meg sie ag ta spant an lauer Deutsch, ni higgin sé. Sie hielt das Buch von mir fern. So, fern sin fada, like fern sehen. Nur tatuig fechen do ada, tatuig fechen der an telefish. Fern just mar in einer sin fada. So, rug sie an lauer fada wem, als ob es ein großes Geheimnis wäre. So, Geheimnis sin rune. Kasul gur rune ulvor a via gest. Alright? So, sin an text a tala leve gwif. Nuair atá sibh ré chunéis sin a dhéanamh, le tríd a rí sé an scoil tuiscintom an agcuibh, agus an sin nuair sclíonn an bhirm leannig tréis a thucht maidin de déirdín, béis sibh ná na ceisna a ragart. So isteach libh
Freigar na ceisna le chur méid fiú na haltaine is seach in aice leis na ceisna. Tá cúpla dóibh ilránach, so is féidir leat an freigra ceart á ránú, agus tá cúpla dóibh agus caithí tú dulaisteach agus caithí tú an abart ceart á ránú as an text. So leis sin just bí cuaramach bhfuil sé litrithe díreach mar atá sé litrithe sa text. So má tá an umlaut ann bhfuil an umlaut, má tá an chortha ceist ann bhfuil chortha ceist, má tá lán stad ann bhfuil an lán stad. Onas go bhfuil sé marcáilte I gceart ag an app. Agus ná dénne go dermid brú submit. Muna brúntar submit, níl aon finis a gom go bhfuil studenta agus an sin le bheith cormar gach duine caithí sé bheith déanta sa bailach céine ag gach duine. So bí cínte go bhfuil sibh an líthróid le seo agus an sin le roim mé libh